Yes, iyi ni SPN TV2 turizera ko mumeze neza mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu, abari mu mujyi wa Kigali, intara y'Amajyepfo, intara y'Amajyaruguru, Iburasirazuba ndetse n'Iburengera bwaryo, namwe muri hakurya y'amazi mu bihugu byo hanze, turabasuhuje turizera ko ibintu bimeze neza 5/5. Yes, turagarutse rero tubafitiye byinshi muri cya gice mukunda muri benshi cyane. Uyu nta wundi tugiye kugarukaho ni umugabo witwa Pablo Emilio Escobar. Benshi bamumenye mu bucuruzi bwa kokayine nka kimwe mu bintu by'ibiyobyabwenge, ariko uyu munsi tugiye kubavira imuzi n'imuzingo kuri uyu mugabo Pablo Escobar. So nimujye kure rero, nge tugiye kubana ni Oze Blaze nk'ibisanzwe Domis. Yitwa Don Pablo, El Padrino Gaviria, El Patron, Matal Pablo, aka the King of Cocaine, the King of Cracker Paisa Robin Hood. Uwo nta wundi yitwa Emilio Escobar Gaviria. Escobar Gaviria yapfutse ku itariki ya 1 Ukuboza 1949, avukira i Rio Negro n'ishami rya Antioquia. Ni umwana wa gatatu mu bana barindwi, yakuriye kandi mu bukene mu mujyi uturanye na Medellin. Papa w'umubyara yari umuhinzi, naho mama we yari umwarimu. Escobar yavuye mu mashuri yisumbuye mu 1966, mbere gato y'imyaka 17 y'amavuko, mbere yo kugaruka nyuma y'imyaka 2 ari kumwe na mubyara we Gustavo Gaviria. Muri iki gihe ubuzima bwari bugoye, ubuzima bwabasunikiye mu mihanda ya Medellin mu guhohotera abantu, babagirira nabi, ntibatinye no kubikora imbere y'abarimu babo. Aba bombi bageze aho bareka ishuri nyuma y'umwaka urenga, ariko Escobar ntiyigeze arekera cyangwa ngo acike intege. Yahise yigenga ndetse ajya muri Amerika y'Epfo, ahimba impamyabumenyi y'amashuri yisumbuye. Nyuma yaje kwiga kaminuza, afite intego yo kuba umunyamategeko mpanabyaha, umunyapolitiki, ndetse afite amaherezo yo kuzaba perezida, ariko byabaye ngombwa ko arekera kubera kubura amafaranga y'ishuri. Nyuma yaho kandi yatangiye kwishora mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi, kugurisha itabi ritemewe, amatike ya tombora y'impimbano, ndetse no kugira uruhare mu kwiba imodoka. Mu ntangiriro ya za 70 yatangiye gukorera abantu banywa amagendu banyuranye. Akenshi bashimutaga abantu, bagafata abantu ku ncungu. Pablo Emilio Escobar yiswe umwami wa kokayine. Niwe mugizi wa nabi ukize kurusha abandi mu mateka. Amaze kwegeranya umutungo we ungana na miliyari 30 z'amadolari y'Abanyamerika, mu gihe kandi ikarito y'ibiyobyabwenge yihariye ubucuruzi bwa kokayine muri Amerika mu myaka y'ahagana mu 1980 no mu ntangiriro za 90. Mu 1976 Pablo Escobar yashinze Medellin Cartel ikwirakwiza ifu ya kokayine, ndetse kandi inashyiraho inzira ya mbere y'amagendu yaturukaga muri Peru ikagana muri Bolivia, igakomereza muri Equateur, ikanyura muri Colombia, hanyuma ikinjira muri Amerika. Kwinjira kwa Pablo muri Amerika byatumye abantu benshi bari bakeneye kokayine mu myaka y'ahagana mu 1980 byagereranyijwe n'uko Pablo yayoboraga buri kwezi toni 70 kugera kuri 80 za kokayine mu gihugu cya Amerika zivuye muri Colombia. Kubera iyo mpamvu yahise aba umwe mu bantu bakize ku isi, ariko yahoraga arwana na karitsiye bari bahanganye mu gihugu ndetse no mu mahanga. Ibyo bituma habaho guhindura Colombia umurwa mukuru w'ubwicanyi.
dore ko habayeyo ubwicanyi butandukanye: ubwicanyi bw'abapolisi, ubwicanyi bw'abacamanza, ubwicanyi bw'abaturage ndetse n'abanyapolitike. Mu bya politiki kandi, Pablo Escobar mu matora y'abadepite yo muri Colombia mu 1982, Escobar yatorewe kuba umwe mu bagize umutwe w'abadepite mu rwego rw'umutwe w'abigenga. Binyuze muri ibyo, yari ashinzwe imishinga y'abaturage nko kubaka amazu, imirimo y'umupira w'amaguru. Ibyo byatumye amenyekana cyane mu baturage bo mu mijyi yakundaga. Icyakora, ibyifuzo bya politiki bya Escobar byaburijwemo na guverinoma ya Colombia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bakunze guhatira ko atabwa muri yombi, aho Escobar byakekwaga ko yaba yarateguye indege ya Avianca 203 hamwe n'ibisasu byo mu bwoko bwa DSA mu rwego rwo kwihorera. Mu 1991, Pablo Escobar yashyizwe mu maboko y'abayobozi maze akatirwa igifungo cy'imyaka 5 ku byaha byinshi yaregwaga, ariko agirana amasezerano yo koroherezwa na Perezida wa Colombia Cesar Gaviria. Yari afite ubushobozi bwo gucumbikirwa muri gereza ye bwite yiyubakiye, La Catedrale. Mu 1992, Pablo Escobar yaratorotse ajya kwihisha. Icyo gihe abayobozi bari bari kugerageza kumwimurira mu kigo gisanzwe gifata abantu benshi. Ibyo byatumye abantu bahiga mu gihugu hose kubera iyo mpamvu. Cartel ya Medellin yarasenyutse, maze mu 1993 Pablo Escobar yicirwa mu mujyi yavukiyemo na polisi ya Colombia, umunsi umwe nyuma y'imyaka 44 avutse. Umurage wa Escobar ukomeje kutavugwaho rumwe, mu gihe benshi bamagana imiterere mibi y'ibyaha bye. Yagaragaye nk'umuntu umeze nka Robin Hood kuri benshi muri Colombia, kuko yahaye abakene ibintu byinshi. Iyicwa rye ryababajwe n'abantu benshi cyane, kandi umuhango wo kumushyingura witabiriwe n'abantu barenga 25,000. Cyongeye kandi, umutungo we bwite, Hacienda Nápoles, wahinduwe parike y'insanganyamatsiko. Ubuzima bwe bwabaye nk'intangarugero, ndetse yakinnye cyane muri filime, televiziyo ndetse no muri muzika. Pablo Escobar yari amaze igihe kingana n'imyaka 10 yishora mu byaha byateguwe, igihe ubucuruzi bwa cocaine bwatangiraga gukwirakwira muri Colombia hagati ya za 70. Ubwiyongere bwa Meteoric Escobar bwashimishijwe n'urwego rushinzwe umutekano muri Colombia ruswi nka DSA, rwamufashe muri Gicurasi 1976 ubwo yari agarutse avuye gucuruza ibiyobyabwenge muri Equateur. Abakozi ba DSA basanze ibiro 39 bya cocaine mu ipine ry'imodoka ya Escobar. Escobar yashoboye guhindura umucamanza wa mbere mu rubanza, aha ruswa n'uwa kabiri, nuko ararekurwa ari kumwe n'abandi bagororwa. Umwaka ukurikira, umukozi wabashije gufata Escobar icyo gihe yarishwe. Escobar yakomeje gutanga ruswa no gutera ubwoba inzego zishinzwe kubahiriza amategeko muri Colombia mu buryo bumwe. Usibye kohereza abicanyi mu kwica abanze ruswa, yaje kwitwa ifeza cyangwa isasu. Ibi bisobanura urakira amafaranga cyangwa wakira urupfu. Cartel ya Medellin na Cali Cartel, aba bombi bashoboye guha ruswa abanyapolitiki bo muri Colombia, haba mu ishyaka rishya rya Liberalism ndetse no mu ishyaka riharanira kwishyira ukizana kwa Colombia binyuze mu mpano za politiki. Kubera iyo mpamvu, Escobar hamwe n'abandi bayobozi benshi b'ibiyobyabwenge bo muri Colombia bakururaga mu migozi uko bashaka inzego zose za guverinoma ya Colombia, kubera ko benshi mu bakandida ba politiki
babaga bashyigikiye amafaranga, amaherezo baratorwaga. Nubwo Cartel na Medellin yashinzwe mu ntangiriro za 70 gusa, yagutse nyuma y'uko Escobar yahuye n'abayobozi benshi b'ibiyobyabwenge muri Mata 1978 ndetse no mu mpera z'uwo mwaka. Bari baratwaye ibiro byinshi muri Amerika. Ibyo biro byanganaga n'ibiri 19,000 bya kokayine. Nyuma gato y'urupfu rwa Escobar no gucika mu bice kwa Medellin Cartel, isoko rya kokayine ryiganjemo mukeba wabo Cali Cartel. Icyo gihe byagarukiye mu myaka za 90 rwagati, ubwo abayobozi bayo bicwaga, abandi bagafatwa na leta ya Colombia. Ishusho ya Robin Hood Escobar iyo yari yarahinze imbere yakomeje kugira ingaruka zirambye muri Medellin, cyane cyane mu bakene bo muri uwo mujyi, abo Escobar yari yarafashije akiri muzima, ndetse n'ubu barakinubira urupfu rwe. Abantu barenga 25,000 bitabiriye umuhango wo kumushyingura. Bamwe muri bo bamufata nk'umutagatifu, bakamusengera ngo ahabwe ubufasha bw'Imana. Kugeza ubu Pablo Escobar ashyinguye mu irimbi rya Monte Sacro. Reka nkubwire muri bimwe mu bintu byari bitangaje kuri Pablo Escobar. Icya mbere ni uko uyu mugabo yari yarakoze gereza yigenga, ari nayo leta yigeze kumufungira mu yamukatiraga imyaka 5. Ikindi kandi uyu mugabo Pablo Escobar yari afite umutungo ubarirwa hagati ya miliyari 30 z'amadolari. Ikindi kandi uyu mugabo gereza yari yarikoreye ubwe, yigeze yakiriramo ubukwe, dore ko iyi gereza yaberagamo ibintu bitandukanye. Yari yarashyizemo nk'ikibuga cy'umupira, ashyiramo ubwogero buzwi nka piscine, ashyiramo n'ibindi bintu bitandukanye. Uyu mugabo kandi igihe umukobwa we yari yararwaye indwara ya hypothermia, iyi ni indwara izwi cyane igihe umubiri watakaje ubushyuhe maze ubukonje bukiyongera. Uyu mugabo yatakaje agera kuri miliyoni 2 z'amadolari y'amanyamerika, arayatwika akoresheje essence, maze ubushyuhe ku mukobwa we buriyongera. Ikindi kandi wamenya kuri uyu mugabo nuko mu gihe abandi bagenda n'amasakoshi, banywa amakofi, bitwaza amafaranga, we yatwaraga indege yo kumutwaza amafaranga gusa. Bishatse kuvuga ngo uko ugenda ni kofi, uko ugenda ni sakoshi, uko ugenda na sakame, uyu mugabo yagendanaga indege imutwaje amafaranga. Ikindi gitangaje kuri uyu mugabo, ubucuruzi yakoraga bwinjizaga gatubutse kurenza guverinoma ya Colombia. Ibintu byari bitangaje cyane. Ikindi cyari gitangaje kuri uyu mugabo, yashyize amafaranga menshi mu kubaka amashuri ndetse na za stade mu gihugu cye. Ikindi cyari gitangaje kuri uyu mugabo kandi, yubatse ibiyaga hirya no hino mu mutungo we, nta muntu yatse ubufasha. Uyu mugabo Pablo Escobar yakoze ibintu bitangaje ndetse byinshi cyane, ariko byose abikora mu mutungo we, dore ko yari afite umutungo wose ubarirwa hagati y'amafaranga navuze haruguru, arizo miliyari 30 z'amadolari y'amanyamerika. Yari amafaranga menshi cyane. Kayo nguko rero aya Don Pablo El Padrino Emilio Escobar Gaviria, umugabo wabaye ikirangirire muri leta ya Colombia ndetse no ku isi hose. RSPN TV tuwumvaga,
njye twari kumwe na Leoze Blaise. Ciao ciao.